Karibu sana. Karibu sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunashukuru Imana duhaye guterana namwe. Tunashukuru Mungu kutupea muda wa kusanyika pamoja nanyi. Atabakoze ahimbazwe. Mungu aliyoyafanya apewe sifa. Hanyuma naje ndacyafite inyota y'igisirimba. Hata na mimi ningali na kiu ya kumchezea Ariko Mungu. ntabwo tukyusina. Lakini hatutaicheza saa hii. Mfite ibintu byinshi muri jewe uri tumwanya mfite. Kwa sababu ninayo mengi ndani mwangu zaidi ya muda ninayo. Urukundo dukunda igisirimba. Upendo ambao tunapenda igisirimba urangana n'umwanya dufite. Inatoshana na muda tunayo. Iyo dusebye bari icumi. Tukimchezea Mungu dakika 10. Urukundo rw'isimbo zo tusaba n'iminota 30. Upendo wa gisimu natuomba ingine dakika 30. Iyo tugeze 30 tuzima. Tukifanya 30 tukimchezea Mungu. Ntawe baba batishije ngo atakwicara atatanzara atakomanse adasabye. Hakuna mtu anaweza kaa bila kumshurutisha kukaa ama kusharti hadithi. Kuko ikibuga cy'igisirimba kiba cyafungutse. Kwa sababu kiwanja ya gisirimba tayari imekuja. Hanyuma rero sitiko kwita kurukundo tugikunze. Kwa hiyo hatuweze jali upendo tunaipenda. Dusirimba kubera Imana dukunze. Kwa sababu tunamchezea kwa upendo. Hanyuma rero n'ijambo ryo turiganira kubera Imana. Na hata neno la tunaongea kwa sababu ya Mungu. Bene data rero murihangana. Wandugu mtavumilia. Tuganira ijambo ry'Imana. Tuongee neno la Mungu. Uwazaraza kundebera mu gitabo cy'Abaheburayo. Boaza nasoma katika kitabu cha Waebrania sura 11. Kaa kwanza kidogo. Shimana ko turi muri Jerusalem. Tunashukuru Mungu kuwa kwa Jerusalem. Gizimisi ntagera hano. Kuna muda mrefu sifiki hapa. Ariko ndashimira Imana kubwa. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili yenu. Imana ishimwe ko tubonanye namwe. Mungu asifiwe kwa sababu tumeonana na ninyi. Nyumba imisi tulize tutabonana. Siku ambazo zimepita hatuonani. Waciye mu bibazo byinshi. Tumepitia katika changamoto nyingi. Hata baraka mingi. Imana ishimwe kubwa. Tunashukuru Mungu kwa ashimwe abashumba. Nashukuru kwa niaba ya Mungu awabariki. Mushumba watekereje kadoza umwanya. Mchungaji kufikiria na kutupea muda kama huu. Imana imuheze umugisha. Mungu awabariki. Turabakunda cyane. Tunawapenda sana. Tarukano mutarakora no podium. Nilikuwa hapa kabla mtengeneze hii madhabahu. Nigeze kuhagara gusa nyine mbijizi ndabantu barimo kwabana ina rendera ndahabona. Nimewahi fika, nilikuwa katikati ya wiki nikaingia nikaona bari twicaye hali ndayitegereza mbona imirimo y'Imana. Tulikuwa tumekaa hapo nikachunguza nikaona kazi. Mungu awabariki. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero tuganirije y'Imana. Baadaye tukiongea neno la Mungu. Tusoma mu bitabo bibiri. Tutasoma katika vitabu mbili. Igitabo cy'Abaheburayo. Kitabu cha Waebrania ibice 11 murongo wa 4. Sura ya 11 na mlango wa 4. Ongera usome ko ibice murongo wa 10 kugeza ku 18. Pia tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura 2:17. Sura abantu b'Yerusalemu. Tusome mara moja tukomboe muda. Wahebrayo ibice 11 murongo wa 4. Waebrania 11 na mlango wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini. Yes. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi ni nako kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Amen. Yes. Kabiri 17. Yakobo sura ya 2 na mlango wa 17 mpaka 18. Ukuri nako no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Amen. Umeze 18. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, yeweho mfite imirimo. Nyerekane kwizera kwawe. Kwizera kwawe
kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro, wa muntu utagira imirimo, baravuze ngo wa muntu utagira umumaro we, tuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Haleluya, Amen. tuganire amagambo umwanya mutoya. Wacha tuongee maneno haya kwa muda. Ndashimira umushumba ko yampaye umwanya. Nashukuru mchungaji kunipea muda huu, ariko ntiyantekerereza ibyo ndibuze kubwiriza, lakini hakunipea kile nitakuja kuhubiri naye. iyo utegereje umushyitsi, Kifikiria kwa mgeni, hanyuma ukamuhereza icyo abwiriza, baadaye unampea topic ambayo ataongea, atari igiterane kenshi kuri uba wimye umushyitsi yishyura. kama si mkutano kubwa tayari umeimba mgeni ufunuliwa. Hanyuma rero ko ndashima Imana ikigisho kugiza iminsi Imana aragishize ku mutima wanje. Nashukuru sana kwa sababu topic hii ni muda mrefu Mungu ameiweka moyoni mwangu. Imana ishimwe ko namwe mugire amahirwe yo kuryumva. Bwana asifiwe kwa sababu nanyi mmebarikiwa kusikia neno hili. Tuvuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo imbaraga z'ituro. Tutaongea kuhusu neno ambayo inasema nguvu za sadaka. Imbaraga z'ituro, Nguvu za sadaka. hari ibintu byinshi ngize nangize iminsi ntekereza. Kuna mambo mengi nilikuwa na muda nikifikiria, ariko zatumye iri turo rije ku mutima wanje. hiyo imesababisha sadaka hii iingie moyoni mwangu. Jambo rya mbere, Neno la kwanza ni ubuzima tubamo buza gusa ngaho tudakunda Imana. ni maisha ambayo tunaishi ambayo inafanana kama hatumpendi Mungu. Tugasa ngaho tuba hano dukunda Jerusalemu, Inafanana kama tunaishi hapa tukipenda Jerusalemu ariko tudakunda Imana. bila kumpenda Mungu. Iyo Jerusalemu igize nk'ibibazo gaho kutumvikana, Wakati kuna tokea shida ya kutokuelewana ndani ya Jerusalemu, usanga amatorero y'abaturanye asa n'ayishimiye ibyaga itorero ryagize. unakuta makanisa jirani wanafurahia hiyo shida ambayo imetokea kwa kanisa. Impamvu ntanga urugero rwa hano nuko ndi hano iwanyu. Kinachosababisha nitoe mfano huo wa hapa kwa sababu niko hapa kwenu. Itorero ry'ahandi naryo bagira kutumvikana, Kanisa ingine nayo ikikuwa na mzozano, abandi b'itorero ryegeranye bagasa ngaho bishimiye bya bibazo bari. wengine nao wa kanisa jirani wanakaa kufurahia hiyo. Ubwo buzima rero turimo, Hiyo maisha ambayo tuko nayo, busa bugaragaza urukundo rukeya dukunda Imana. hiyo inamaanisha upendo kidogo ambao tuko Kuko nayo. dukunze Imana, Kwa sababu tukimpenda Mungu, twaba mu buzima bwo kuza duterana muri Jerusalemu, tunaweza kaa maisha ya kukusanyika Yerusalemu abantu bashe kuba imbere y'Imana. kama watu ambao wamekuja mbele za Mungu. Muri wadi bagira amahirwe, Kanisa la wadi wakibarikiwa, bagira iterambere, wakikuwa na maendeleo, Jerusalemu tugashima Imana ko muri wadi ari ibyo Imana yakoze. Yerusalemu tunafurahia, tunashukuru Mungu kwa sababu kuna kitu Mungu amefanya katika. Kubera ko twamenye ko twese turi itorero ry'Imana. Kwa sababu tumegundua kwamba sisi sote ni kanisa la Mungu. Icya kabiri, Neno la pili ni ukuba ubuzima ni kuwa na maisha bwo kutamenya amateraniro. ambao hatujui ibada. Kubera isi twabayemo, Kwa sababu ya dunia ambayo tumeishi, twabaye mu buzima bwo gutaha amateraniro agaciro. tumeishi kwa maisha ya kutokupea thamani ibada. Iyo ureba kenshi amateraniro y'ubwoko bwacu no mu Burundi, mu Rwanda, Ukiona zaidi ibada yetu sisi sehemu tofauti, Burundi ama Rwanda, no muri Kongo, hata Kongo, amateraniro tuza tuyaha agaciro kubera ko ari mucumbe. tunapea ibada thamani sana kwa sababu ni Jumapili. Bigasa naho tubiterwa, Inakaa kama tunayafanya n'ifuno yo kwigwa mu mago, ni kama tuko na haya ya kushinda nyumbani. tugashakira agaciro kacu kugira ngo tugaragare mu materaniro. Tunatafuta thamani yetu ili tuzidike kanisani. Ariko yaba twemeye amateraniro
lakini tungejua ibada kongera uterana mu mishizi y'itoro rya bitekereje tungekuwa tunashiriki katikati ya wiki wakati tuterana kuchumwe sawa sawa na vile tunaweza shiriki ikiwa ni Jumapili. Alikuwa matoro yetu tangasha matoro yo mu mishizi. Lakini makanisa yetu wakitangaza ibada katikati ya wiki. Usanga mu mama hali wagore kama babiri basaba yaboneka. Unaweza kuta kwa mama ni kama wawili. Rusi ni kama batatu. Au unakuta kwa vijana ni kama watatu. Mu bayumbe niyo senti hali. Wa Mbezi ni wakati kuna keyboard. Alikuwa sekondari mataro mishizi tuboneka. Lakini wakati keyboard haiko hawezi waona. Abaleni mzino niyo afishi hali. Waimbaji ni wakati kuna hiyo afishi. Kule kutamenya imbaraga za matera. Kwa sababu ya kutokujua nguvu za ibada. Hiyo abashumba batangaje amateraniro. Wakati wachungaji wanatangaza ibada. Hanyuma tuboneke. Alafu mnakosa kuhudhuria. Bizozerekana ibintu bibiri. Inaonyesha mambo mawili. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Bigaragaza urukundo ruke dukunda Imana. Inaonyesha upendo mchache ambao tunampenda. Icyakabiri. Neno la pili. Bigaragaza ukubaha abashumba ruke no kubakunda ruke. Inaonyesha kutokuheshimu wachungaji na kutokuwapenda. Kubera kuko kwa sababu Biblia ivuga ngo mubahe abayobora. Kwa sababu Biblia inasema kwa sababu ndio wanawafikiria mukabera imitima yanyu maso na wanakesha kwa ajili ya mioyo yenu. Bayibera maso kumbe kandi nibwe mwifite muri mago yanyu. Ndio wanakesha aje kwa mioyo yenu na nini ndiko nayo kwa. Bafagenda bagategura. Wanaenda wanatayarisha ibiryo za buri munsi. Wanatayarisha chakula ya kila siku. Uburyo bw'umwuka. Kwa njia ya kiroho. Bakavuga ngo wanasema aba mama wa mama ubitegure buri hasi. Wanasema kuhudhuria kwa hasi. Kazi zenu zimeenda chini. Ibivugire aba mama mwitoro ntibeze neza. Wanasema vile wa mama wanaongea sio sawa. Reka tutegurisha. Wacha tuandae neno. Isa kuongera gutuma kandi. Ambayo itasababisha matatizo. Hapo ibivugire abakristo. Ile kuongea kwa Wakristo iwe nzuri tena. Iyo rero ngo batekereza wakati wanafikiria ndibuganukira bashumba ba. Baadaye mnakosa kutii watu. Biblia inasema mnasababisha gukora bagononwa. Wanafanya kazi kwa udhaifu. Kwa hiyo muri wote aba n'umugisha wagira akamaro. Kwao hakuna baraka ambayo inaweza wasaidia nini? Amateraniro ibada hari bende kora baba muri Biblia. Kuna watoto wa Kora ambao wako ndani ya Bible. Zaburi ya 84 katika Zaburi ya 84 hapo wahibwa baba munzu yao. Biblia inasema heri walio ndani ya nyumba yako. Wabasha kukushima ubudasi. Kwa sababu wanaweza kusifu bila kuchoka. Kandi wabasha kuririmbira ubudasi. Na wao wanakuimbia bila kuchoka. Hii Zaburi yanditswe n'abene Kora. Imeandikwa na wakina Kora. Israeli yagumukeza Musa mutara. Baba yake alikuwa na Musa katika jangwani. Hanyuma rero baadaye Musa kundu zake. Mnajua jinsi imeendeka. Abana biwe watoto wake bagumana umuko w'ubugumutsi. Wakabaki na hiyo roho ya kutokutii. Bageze muri Kanaani. Walipofika Kanaani bamaze kubaka watu. Walipojenga na kukaa kandi bagomba tena wakaanza kusumbua kanisa. Kanisa lirabahagarika. Kanisa ikawatenga. Bashira hanze. Ikawaweka nje. Isoma kino gice. Ukisoma sura hii uko alifuzaga kuterana. Unakuta jinsi walikuwa wanataka kukusanya. Goshabona kufuza. Walikuwa wanasema mimi natamani. Naweza tamani kusimama ndani ya kwa sababu ni sahihi. Kuishi katika nyumba walikuwa wametengwa. Lakini wakasikia wakasema kuzuiliwa. Wakatambua wanakaribia. Wanaenda alafu wanakuta ya huzuni. Mimi natamani nisimame hata kwa mlango ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Wakasema hata wao wamepata bahati ya kuingia ndani ya nyumba. Muone makanisa utakuta ndege zimetengeneza nyumba zao. Hata unaweza iona hapa ndio. Wakina Kora wakasema ndege wao
babasha kubona aho biteranira. Wao wamepata bahati. Bafikiria muzu y'Imana. Zinapata bahati ya kuingia ndani. Lakini sisi mioyo yetu iguifanya imekufa na kiu. Kwa sababu hatuna. Usipokusanyika roho yako inapata kiu. Kwa sababu mioyo yetu inapata tumekuja mbele. Nasikia neno la Mungu. Wakiimba unapata nguvu mara tena. Ndio sababu ndio maana tunakuja hapa. Tunafanya nuru ya mbinguni. Si mnaona watu ambao wanataka kwenda ng'ambo. Hakuna mtu ambaye anaenda huko ng'ambo bila kujifunza hiyo taratibu ya huko ama mila za huko. Nakwambia wazungu wao wakati unaenda ukiwa na mtoto unamvalisha papa. Usitupe kwa barabara, sio Kenya. Ni hayo wanaofundisha. Wanawaambia wao hawana upendo mwingi, usiende ukikupatia watu. Wanakuambia jirani yako si jirani yako. Jirani yako ni wewe. Wewe usimsumbue eti ni jirani yako. Mama mmoja huko kwetu Gogogogo alikuwa na moyo safi. Yeye mambo yote yeye alikuwa anajua mambo yake ni kama kwa sababu alikuwa na moyo safi. Alikuwa anaingia kwa nyumba ya jirani yake na anachukua kifaa fulani anaenda naye. Akawaambia kwa nini wewe unakuja na kifaa fulani? Akasema akamwambia kwani ninyi akasema mimi vitu yangu ni ya wengine na wengine. Ibada kitu nafanya anatufundisha tabia za Mungu. Tunaishi nayo katika Biblia inasema kwa sababu tunaenda mbinguni. Uishi na watu wa Mungu. Uwe na moyo wa utakatifu. Usipokuwa na tabaki huko hamtaenda mbinguni. Hiyo ndio maana tunakuja kanisani. Hiyo ndio sababu pekee yake. Ni hivyo. La tatu. Wacha niache. Wacha niongee kuhusu sadaka. Amekuwa na shida ya macho, akamwandikia hiyo bakambara ibirato birebire batarabsitoje kozwe mu nzira none yaravunitse. Kama wasichana ambao wanavaa hizo viatu refu alafu akitembea unafikiria amefunga. Wewe na uzamenye yasi ukikutana naye barabara unajua huyu sasa. Unasema huyu bado kwa sababu vile anatembea na kuna sasa menyera tumugusirima naza kumatarani mbere ntani nika umvumuri bishi mumaso na yeye ni hivyo hajazoea, lakini mrani hanga rero kumakona kujonga shiraho ntibibagira amajarifu kuvumilia kitoa abakivana bisobanuyeho kinachosababisha ajelezi kwenu nuko mwabaye mu buzima bwo kwenda kumenya makuru yose kare, kwa sababu meishi maisha ya kutaka kujua kila kitu kama serikali. Mundu wese ngesa kutaka kumenya buryo baye. Mtu yeyote ambaye amefika hapa nataka mjue maisha yake binafsi. Ndayegereje muri jambo tugiye kuganira. Na wakaribisha kwa neno hii tunataka kuongea. Wewe ni nyuma kule wala abavyeyi bafite abana. Tangu walio nyuma hawa mama wanalea watoto. Madam Muslimu chairman ukagera hano imbere. Kwanza kwa madam chairman mpaka hapa. Nese ndayegereje. Ninyi wote tuganire kituro nyema. Acha tuongee sadaka. Kuvuga bigera kabingahe. Haya yote nimeongea kama ni ubuzima ubwoko bwacu kesho tigeze bw'imigisho. Ni maisha ambayo hatujafundishwa sisi kama ukoo. Zambe kugichoro nyinshi. Wanaongea mara mingi. Kwabaye mu buzima ruguru. Tumeishi kwa maisha basi akabumukene tukaenda na kwa maskini ayowe abakristo bafika 700 ambaye anaongoza
wa Kristo ambao wako na ngombe kama 700 akagipata litotse ku mavi anakuwa na trouser ambayo imetoboka kwa magoti hanyuma akumaka bapase alafu anaendelea kuwa mchungaji. Kwa hiyo mzima tumekuwa kwa maisha au pastor ya Kristo bafite winga 300 winga 400 winga 700 mchungaji ako na watu wako na ngombe 300 400 700 kwa 50 ama 50 ariko tukabaho tutagira inka kanisa lakini tunaishi bila kuwa na ngombe za kanisa. Kwa nini? Kwa sababu hatukufundishwa kuhusu maisha ya kutoa sadaka. Kile ambacho wametia Mungu kwa kufundisha, tumefundishwa maisha ya kupiga peke yake. Sebaki wanatuambia mkiingia kwa Kadeza hataenda mbinguni. Kadeza naika kuvuga ngo usagire musirimbe muvuge ruga mushaguri. Kadeza nao wanasema pombe muongee kwa lugha alafu ushike mapepo. Bila tukigisha mahame y'Imana, hawakutufundisha principles za Mungu ngo tuyagire mu mitima yacu. Baadaye tuiweke ndani ya mioyo yetu. Hanze ya sepaki. Nje ya sepaki. Ngo tubashe kumenya Imana. Tujue Mungu. Sepaki katufundisha ibintu bibi. Sepaki katufundisha maneno. Ikatufundisha kwirinda Kadeza. Wanatufundisha kujitenga sana na Kadeza. Kwirinda Satani. Bila kujitenga na Ibilisi. Sepaki gani? Sepaki mara tena. Itwigisha gutinya mikanisa. Wanatufundisha kutii kanisani. Tunakaa kama watu wanaheshimu. Lakini bila kuwa na heshima. Lakini wakati tungeheshimu, hata sasa tungekuwa na baraka ambayo tumetoa kwa Mungu. Sio kwa sababu. Kwa sababu tumeishi maisha ambao sisi sote tunakuwa na lakini wachungaji wetu bakaba mu buzima bw'ubukene wanaishi kwa umaskini. Pastor akakumpaka kasha kutema, mchungaji anachukua mpanga anaenda kwa shamba ayobora abakristo bafitika ibihumbi ambaye anaongoza Wakristo ambao wako na ngombe mamia. Alafu jioni abakira bagahu wale matajiri wanakusanyika bakavuga mazina hii wanaongea majina ya ngombe bakamukiza uburyo zarwani fizizivuza wanasema vile ngombe zao zile madume zimepigana. Nimugoroba bakishira mu busima mu mazu haya. Baadaye anaingia kwa nyumba ambayo inavua. Saa 9 mvua zikagwa amazu yose akavu. Mvua inanyesha majumba yote maji naingia. Kibatwigisha Imana, hawakutufundisha Mungu. Kibatwigisha no kuki. Na hawakutufundisha utajiri. Kwa sababu tutamenye imbaraga zitu. Kwa sababu hatukujua nguvu za Mungu. Kitu ambacho kinabadilisha mafikira ya wanadamu. Inasababisha mtu aweze kumiliki mali yake. Anamiliki mali yake kama ni yake yeye na Mungu. Ni maisha ambayo inaamini Mungu. Hakuna mtu anakusanyika alafu atoe muda wake mbele za Mungu bila kumpenda Mungu. Haiwezekani. Hata kama unaweza jifanya hawezi jifanya miezi mbili. Siku moja tumeweza kumchezea Mungu tukacheza nikakaribia mzee anaitwa Rugoboza. Hata natoa mfano tukiwa alafu akasema hawa vijana wanataka nikaongea na moyo wangu nikamwambia unaona tunafanya vibaya haya. Rugoboza anasema ni mambo ya kujifanya. Moyo wangu kakuja nikamwambia hauwezi jifanya huko Karingi baadaye ujifanye maneno hayo ama Uvira baadaye Bukavu ujifanye cha Mungu ujifanye hivyo alafu ujifanye mambo hayo. Hakuna shujaa kwa kujifanya maneno.
yale tunafanya ile tumetushiko ikiwa ni sisi bisale bali bisibike inakuwa ya siku ukundo ukundima upendo mnaopenda uko usatuma hiyo ni sababu ukanyanyanya natoa muda wenu ukaitanga kupole natoa muda wenu kwa ukundo ukundima upendo mnaopenda uko usatuma ndio inasababisha ukanyanyanya natoa muda wenu ukubaka kora mnajenga kwaya kandi kora na kwaya ukayubakira unaijenga kwa ukundo ukundima kwa sababu ya upendo ndio kama kusilimba hata kumchezea usilimbuke ukicheza kidogo wewe unafikiria wewe unajua kwamba kumchezea unabaki kwa maneno haya ikiwa wewe unasema mimi ndio nafanya unafikiria ukitaka kupeana maisha uende ukae kwa sababu hakuna baraka yale ambayo tunafanya tunayafanya kwa ajili ya upendo tunaopenda. Kwa hiyo hata kuwa katika Yerusalemu si bila si bila si bila hata nayo inaonyesha upendo tunampenda Mungu. Mchungaji Joseph nafikiria yeye ndio akona familia nzuri. Hatukundi kwa ajili ya hao wachungaji. Tuko hapa kwa ajili ya upendo. Ndio maana kuwa hapa ni lazima tuwe hapa tukijifunza. Neno la pili, maisha ya kutoa sadaka. Maisha ya sadaka. Tunatoa sadaka kwa sababu upendo tunampenda. Mtu ambaye hawezi toa sadaka. Hawezi toa sadaka. Hata kama kitoa ni ile ya ukoo. Iyo washize gisekano wewe kumandu kirela kuzambia kiraro gabato baturo bichai. Ile ambao wanatoa kitungo wanasema atoe mahali amekaa. Hakuna mtu anatoa. Kuna mashirano kwa sababu wanapenda uweze kupiga kiatu. Piga kiatu. Funguze mitwe. Kichwa ifanye hivi ukuje mbele. Kwa nini? Kwa sababu hamuyafanye kwa ajili ya upendo. Lakini wanaopenda wanatoa sadaka kwa ajili ya upendo wanaopenda Mungu. Kuna sadaka mbili. Vile nimefurahi mbele ya wakati. Atuachane na hayo. Tuongee maneno nimeandaa hapa. Nitaharakisha. Na ninyi mnisaidie ndio nitakuwa. Kuna aina mbili ya sadaka. Kuna sadaka ambayo imepangwa na Mungu. Na kuna sadaka ambayo imepangwa na wanadamu. Sadaka ambayo imepangwa na Mungu ni sadaka ambayo iko ndani ya Bible ambayo Mungu akaifikiria kwa sababu yake binafsi. Mungu akaileta ndani yetu kwa sababu yetu. Ni sadaka ya fungu la kumi. Bible inasema munipee fungu moja la kumi. Tasoma katika Malaki sura 3. Kwa mstari wa 10 tasoma. Hiyo ni sadaka ya fungu la kumi. Hii ni sadaka ambayo inapea baraka. Ni sadaka ambayo inaleta baraka. Kila chochote mtu amepata ni lazima atoe fungu la kumi. Kwa pesa ambao Ngabo analipo. Nitakutumia sana kwa sababu kwa pesa ambao Ngabo analipo. Ni lazima atoe sadaka akifikiria mwenyewe. Asipofikiria yeye mwenyewe kanisa inaenda. Kwa sababu yeye analipo na kanisa. Kanisa ikikupea usipotoa fungu la kumi
isipokata ibarigufashije kumunyantegeka kanisa inakusaidia kuwa mwenyeji. Ukiwa cha Amerika ni tegeko bizu Huko Marekani ni sheria ambayo inajulikana. Hadi sasa kuna Amerika tele. Na imesababisha Marekani kuendelea. Mlikongo ni Marekani hivi. Huko Kongo mwaka wa 2007. Sasa mtenge kwa jinsi serikali chako. Imetoka katika sheria ya serikali ya Kongo. Wanauza mo harama kuyaje. Wakasema eti kuna habari imekuja. Natoka kumba. Habari imetoka kwa Mungu. Wanauza watu watangi tashu. Wakasema kila mtu atoe watu wote ambao ni wafanyakazi watoe fungo la 10 na ichukue miaka na Mungu atoe giza nchini Kongo. Lakini wametoa mara ya kwanza, mara ya pili, kwa mara ya tatu waliokuwa wanakata wakakula. Mtu alikuwa anakuja kulipa wanatoa itini mara ya kwanza ikafika, mara ya pili, mara ya tatu anaenda wakakula, mara ya tano wakakula. Ikajulikana kwamba amekufa. Hiyo system panga hivi vita fungo la 10 fungo la 10 inahitajika inatolewa kwa mtu wese wagesi chabona kwa yeyote ambaye amesaidika. Kitambo kile hiyo litapita kwa sababu ni refu. Sadaka ambayo sadaka nyingine nituro bila kuchwa damu hichi maana yako ni sadaka ambayo imetoka kwa kufikiria kile Mungu amefanya. Ilitaki ayamaturo sadaka hizi agomba kuba fite ibintu biliyushushe. Ni lazima yawe na mambo mawili. Jambo la mbele, neno la kwanza, agomba kuba ni lazima iwe avuye ku mutima wa milima ambayo imetoka kwa Mungu ambayo mmemjua. Shakari. Neno la pili, agomba kuba ku mutima ulikunza, ni kutoka kwa roho ambayo inapenda. Hiyo tanzituro ukitoa sadaka ukaitangishwa kwa bandi bantu batazi, unatoa sadaka kwa sababu wengine nao wametoa. Nije kushikira amaturo yao. Hiyo inaenda kusaidiana na sadaka ya wengine. Ariko nta mubishufite. Lakini wewe hauna bahati. Ituro rizaleva ku muntu witekereje. Sadaka inatoka kwa mtu ambaye amefikiria. Reka ndito betuganire twitoza. Wacha niende polepole tuongee. Abasinzira mufashe mukanguke. Wale ambao wamesinzia hawezi kuamka. Kumbe mzuganga bwakabi ndavuga amazina ndabaza. Nasema mara ya kwanza, mara ya pili nitataja majina zenu. Noreka kababiri nyine nubashe. Na wawili nimeheshimu. Wewe mpamvu zise na bafite na eno Nairobi. Sababu ya jina ambao wako nayo. Ariko abandi nyine bogendera mugavuye ko kuvuga. Lakini wengine nitawataja kwa majina yao. Mugerageze tubane maso. Jaribu uweze kuwa msisinzie. Icyo bitacho zangikora. Hiyo huwa naifanya. Alibini tazale mbele bige bya abantu bazabaza kuramya hano. Kuna wengine sikubali ya watu ambao wanakuja kuvuga nabo n'abaririmbyi. Hata niombe hata na waimbaji. Ukatangira gutongana abantu bicaye muri mwaburuke turamye ngo mwabutse. Wimbaze ngo mwabutse. Ukumwicara ute mwaje mu kanisa warabandi ngo batabone ubuzima muzobereka gutongana mu kanisa. Wewe uzozuzana ibintu bimarura Imana bisha mu yishire mu ruramo. Umuneza kurenya no kwimbaza bibogelewe ni bagere mu habu. Iyo mudabutse rero arukishwe nawe. Kwa ijambo rya mbere hari gishobora kumagutsa tabe kitumvishe. Wicaye. Sawa. Wanasifiwe sana. Amen. Sino kwa makosa musabe ngo mvuge nyine. Bikweza yarabitekereje. Ariko kuri anaringiye kwihuta rugiye kujana. Wanasifiwe sana. Bari wese umugisha kushoboye Kiswahili. Hanyuma iyo rero mwamuramya mugomba kuzamura tigufita bakuru tigufita ubana no gutomenya abantu bicaye kuko tuzuzi mu muntu yarayemo tuzi ko umuntu yaje yakomeretse mugomba kuzamurana mwene mwanzawe hanyuma kurongera bibaza iyo bageze n'abari abantu basabaza Yesu yagira ngo muzamuri Imana uzecho iyo bayambwiza no bivuga nyine bene ngizara zo gushaka nzaha kadezi ariko binozo bikariza bayambwiza aya kweli mwebe ikirihana nicho kiza yagutsari barasifiwe sana. Haleluya. Ikirihana nicho kiza yagutsa rero tuzatugira amahoro ino twaje cyane cyane mu kanisa mvuza mu mugore ngo babwiye gese kwaseza mu kanisa badako mubamuza wana rayi muza bajere ba muza mureka hano nyuza basinzirire ntamuntu ubunkoraho
tamuko mutongana muzamureka abantu bano bagirira amahoro nibo hatandukanye n'imuhira haleluya hari bakiyateka muzamubona murose ituro rya mbere mu maturo yegere n'ituro tugira no gushima Imana ukabona Imana yaraturize muri Kenya nishewe n'umuryango wanjye ugafata ituro ukaritanga ituro Imana yambora ikintu nasenge iminsi myinshi hanyuma Imana yagikora ugatanga ituro no gushima kuko Imana yakubwiriye neza iyo ituro rya mbere kandi ituro rya kabiri n'ituro y'urukundo dukunda Imana nabivuzeho kandi yo dutambuke ituro rya gatatu n'ituro y'uko turamaho Mana turagushimira kuko nshawe n'umuryango wanjye nta muntu urwaye twese turamahoro nta majari dufite mu muhana umuryango wacu aho batataniye ni amahoro ugatanga ituro bibibike ituro y'uko turamahoro riri mu barewi ibice 22 umurongo wa 21 ituro y'uko turamahoro turaga gatatu mituro y'umuganura wagiye guprotekta umunsi wa mbere ugomba gufata amafaranga wungutse bwa mbere ukayafata ukayatanga niba wahinze ukeze ugomba gufata amafaranga ugomba gufata kuzo wejeje ukabitanga niba akazi wabonye mbere y'uko wamushahara ugomba kubanza ugakuramo ituro ukabitanga kubera iki n'ugushingana akazi wabonye n'ugushingana umusaruro wabonye aya makuru ugiye kugenda nabitonze ariko ndafitemo amakuru menshi kandi ko ndayo ndizere ko namwe muza kuyumva haleluya ituro y'umugabo hanyuma ituro rya gatanu ni sadaka ya hiyari aya maturo dutanga bari izindi ngo gutanga amaturo abantu bakaza 50 zose z'umutuku twese aya maturo ari biblique aya maturo abantu benshi bayazi n'abandi benshi bayatangishwa nuko nyine gusa yagenwe abandi pozo batanga modele gutanga akenshi ukunda usanga abandi benshi baza bari kudupapuro tibo dukombora abandi nyine biza 50 ubuzima bwose rero utanga 50 sica n'amavuta y'isica ariko itanga niyo ufite ariko twarigize ituro 50 iyo utangishana n'umwe nyine ni 200 200 n'umwe iyo isutanga muri igihumbi akishiramo abadakora baza bareklama iyo ndetse batayivuze bakaba bareklama ngo ari mu kibazo ari kiya ile meza twache barayivuze nabo hanyuma bakaba bareklama ngo umuntu atashatse muterekishira muri envelope kuko basi ko nta gihumbi kizayishigwa mu sadaka kubera kutamenya ibintu iyi sadaka senange muswaye iyi sadaka nuko ngo ni sadaka twebwe twese tugomba kugira ubuzima bwo gutanga ariko hano isitanga batatu cyangwa bane nabo bazi yongeretse umwe urasanzwe utanga nyine nawe n'umwe hano ni kabari gusa muri iki gice hano ni kabatatu mu mashumba nyine baragerageza bose kubera imbaraga z'uko bayoboye nuwo rikayereka nyine kubera kutayibona n'umuntu ariko no mubakora webwe iyo bagiye gutanga iyo bafite indirimbo hano yandirimbo yarabakingiye cyo batanga amaturo abandi bazatanga bakwirimba indirimbo y'isataka bica bagasanga yandirimbo bayishize mu giseke iyo sadaka irareba ubuzima bwanyu kugira ngo mubashe gukingura amarembo y'amateraniro Imana ibaganiriza iyo ubuzima kudatanga amaturo y'amateraniro uzuba muri itorero utazamumva ikimanga babwiza ukumva amakuru y'abana iri ni ituro rikingura ibitekerezo bishaka Imana mubwe ngo amen haleluya muzaritanga ondagira mu mwanya afite sinze kuwukora kandi uragiye hanyuma ituro rya gatandatu ni ituro rya mucango umusanzu w'ikibanza ni umuturo ni ituro riri biblike ntabwo nsharewe na Jerusalem umusanzu wabagiye gushaka tukabafasha ababisfaranga tukabafasha korari igiye gusora na sente tukayifasha
izi intumwa zarabikoze. Paulo baramucangiye ngiye kubaka ikanisa kenshi birari muri bibiri. Imana ibafashe muzoza muganza gutanga umusanzu w'ikanisa, umusanzu w'ikanisa w'ijuru kibanza, amakwe gushingira no gushingura ibintu bitazi Imana guheza umugisha. Amen. Ubundi iri jambo tawaribwiriza pastor atandukanye yaribwiriza kuko abantu barambaye none n'ibwe nayama. Imana naribwirije Kayore n'iwacu neza ubundi naribwirije aramushamba kandi ko nasenga Imana ifashe abagenzi yacu bibwirizemo abatazumva baziga kuzumva ariko twarabivuze kuko Imana ari kubana. Haleluya, haleluya. Hanyuma reka vuga ibindi Imana ndayigize mvuga n'amagambo y'umunsi kandi ni sadaka mayawani Kiswahili kwa livugika ya musamuha. Iyo uyiriye utadashe ibiro bibiri ubitanga umva ubiyore kubera kutamenya Imana baratanze no bagatangira abantu baratanga oyaye muje sino itanga kuko ngeze gusino itanga nabandi gusunza aho yavuye wewe wawe hameze hari uti wabandi kubera usinda neza mapembo zo kutamenya Imana. Iriya sadaka irakenewe umugore wese ufite ikintu yahaje agomba kuzanaho akakijana mu ituro datu izabirengera abantu batariye baje bitorero batagiye pastor kuko tugera ngura pastor akabona agamara umurushi ko japo gende bati fere yikanisa utabara izariko imiceri zo muha muzo mutangaho ituro kuko biri biri mpanga biri yanagenda soma ibiceri ko tanganya Dogiyo radio muzorega kurutanga ariko ari umwanya w'ibishije. Hanyuma nituro ngire mbuko. Yo radio nicu umuntu yesheje kimwe cy'icumi cy'inzo wesheje. Ukagitangaho irembuko. Hanyuma ituro ryagata. Na buzigito cyambere nituro ryagenwe, ituro ryakabiri nituro rigenwe, ituro ryagata nituro yo guhigura umuhigo. Isho wahise imbere y'Imana bino turariso. Isho wahise imbere y'Imana nukuvuga ngo kirakubosha hagati yawe n'imigisha y'Imana harahambira biri usomera papa soma ya magambo duhere guteka kwa kabiri 22 22 intego iyo wose ko uramana n'umugore ruhuko nzagutangira itu turita menya kuko hagati yawe n'Imana n'urugo rwawe hari umugozi ubahambira. Soma ba kangahe 23 bakweze mikrofoni bo 23 no kuri 22 ndaturebere kubara 30 igice cyane. So nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, nuhigira Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, tuzatinde kuwuhigura, uhigure vuba kubera kuko kubera iki kuko Uwiteka Imana yawe gatowe iyo biza kuwuhigura uretse iyo biza kuwuhigura hari ibindi tubwira Imana kuko isho tubwira Imana yarabikoze ariko wewe ntacyo wako bityo rero tubwira ngo ibindi ukora za bindi bidakoze bibiravuze ngo uwose imbere y'Imana kuko isho wahise utabihiga komezaho kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kukubaza bikakubera icyaha. Kuko Imana izakubaza umuhigo wahise kuko nuko izo kubaza ibindi utakiranutse kandi n'ibikubaza niga tugiye cyo kubikubaza bisobaye itakiri umuhigo aho uzaba icyaha imbere yawe n'Imana. Mwigura imihigo mwahise izo mwahise mwamwitanya kuba kimurahigura abenshi bazatanga ibintu hano ngabagiye ko nibazoza azatanga batanse magana abiri umutekano kandi utuye bazabishujara kugenda bagishujara kugaruka umutekano bazoza kuri ngo kuri twa muntanze ngijana ngo tuye ngo mwiki umutekano bazoza kuri twa gute ico bahise uzawibwiriza ukizana kuko nutakiza kizokubera icyaha imbere yawe n'Imana. Somera kubara ibice 30 murongo wa mbere tugeze kuri karindwi vuga aya magambo nimara imbe mu kuba rego ngabo
Mose abwira abatware b'imiryango y'Abisirayeli ati yego iri niryo tegeko Uwiteka ategetse yego umugabo nahiga Uwiteka umuhigo umugabo nahigira Uwiteka umuhigo cyangwa niyibohesha indahiro cyangwa kibohesha indahiro muzakora kino kintu Imana nikora ntagace ku isezerano rye ngo aryonone ntagace ku cyo Imana yavuze kugira ngo adacangiriza kuko icyo wavuze iyo udahiguye cya kindi Imana yakoze ubucangirije ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ke ahubwo ahigure kuko shavuye mu kanwa ke soma rero muri matuvuga ko mwumva bakobwa kandi umukobwa nahigira Uwiteka umuhigo kandi umukobwa utarashaka ukiri mwase nahigira Uwiteka umuhigo akibohesha isezerano akiri mu rugo rwa se akibohesha rya sezerano ko Imana nimukorera ikintu azahigura akiri mu bukumi bwe akiri mu bukumi bwe ataraba umugore wumva aho hantu se akumva umuhigo we hanyuma se wiba akumva umukobwa y'icyo kintu n'isezerano yubohesheje yego akamwihorera ngo natagira ise azahigura ise natarigu ngo izaba icyaha hagati ya se n'umwana imbere y'Imana umuhigo ntabwo ari imikino mwabonye Imana nubwegeze guzokora icyo mwahise mbere y'Imana muhigura niba warasenze Imana igwese uzawe ukabyara ukaba ngo Mana nubweze umwana azahigura zakora iki ubwihigure muhigure ubuzima bw'ituro ni ubuzima butwemereza Imana ni ubuzima budufasha kumva icyo Imana ishaka ni ubuzima butuma Imana ikora ndarangije amagambo make aho ngaho reka mvuge adabiri arimo ituro rizarikora iki kuri twebwe ituro rizatwubakira izina mw'inosi tubaho ituro kandi rizatwegereza Imana kavuga abagabo bakeya bubatse izina kubera ituro abagabo bake cyane nimara tuze gusoza ikavuga mbere umukobwa witwa Beyonce ni umuririmbyi w'indirimbo mwita iz'isi yes yitwa Beyonce Sasha Beyonce ntabwo ari izina rye rya se na nyina bamwita Sasha hanyuma Beyonce yatanze ituro ashaka kugira ngo indirimbo ze zigire imbaraga mu isi zumvikanywe nizo nja kuri stage nizo ndirimba abantu banyumva hanyuma atanze ituro mu isi y'umwijima mubereye bamuheza izina rya Beyonce mu gitumba abantu mu gitumba bambaye udupira duceho Beyonce n'amafoto yiwe bari mu gitumba batagira radio batagira televiziyo batazi Beyonce bakamwambara abashaka kumwambara mu rurambo twambara Beyonce yituka Beyonce kugeza n'ubu aracyafite isi mu biganza bye yasashije abagore benshi mubona niyo igihe Beyonce ashizemo tentire isi yose yashizemo tentire no n'urubwira ashizemo tentire kubera kuko yatanze ituro bifata ibitekerezo byabo bose kugeza n'ubu izina rya Beyonce rigita ko musese ntimuzi kandi bose bazanye tentire wa mbere ntimubizi se ikibazo icyo mvana mwese gushyiramo tentire nzanaga ko muzabikora mutazi inkomoko Beyonce umunsi ashyiramo tentire bwagereye salo zose zasohoye amafoto ya Beyonce kuri salo bashizeho amafoto umugore yabona ifoto tunayishyiramo tentire kubera iki yatanze ituro rituma isi imwumva uwo numva wa kabiri ndavuga umukinnyi umudefenseri wa Man City witwa John Stones yabaye umudefenseri mwiza umukinnyi mwiza w'umuhanga arakina noneho agomba kuzamuka agera ku rwego isi idashaka baramwicaza baramubwira ngo uri umukinnyi mwiza ariko muragera ku ntera umuntu atazagera utatazi kitamo amagambo abiri ntabwo ituro tukuzamure cyangwa urega tukwicaza yaga kuri Diamond ntiyorera munsi y'umwijima baramwicaza ajya benshi ari umukinnyi mwiza ku isi ajya benshi aribagirana kuko yabona yashize bataramubwira ngo reka kuba igifu ntabwo uzorya ayo mahame yawe tanga ituro kimwe atanga ituro umunyana n'umudefenseri mwiza yarazamutse nyuma yawe barakomera kubera iki imbaraga z'ituro yes
reka tuganira amakuru twumvikane namwe ndababwira amakuru makeya afite ariko mpagaze jewe izi ndirimbo zisize zisohoka gutya igisohoka ntamasha kwitegera kugira ngo mbashe kumva ubuyobe bwaje mu isi menye n'intambara turwana nayo umuririmbyi witwa Wasekwa yaririmbye indirimbo aririmbira ko aramubwira ngo mutu walimo majaka aba umuntu w'umusazi azajya kufuro ngo kuko isena nyina wabimshereza ngiyo nabo babiriye ngo nabo bazaba iyo baririmbwe amaboko yiwe nabo bazaba baririmbwe ku icukiro fure ngiringana ni icukiro takataka akaba baririmbwe ku icukiro aramuririmbira atuka kofi ngaragira kuba kofi akumubwira aramubwira ngo ndabisi kuko ubuzima bwawe ngo bakomeshwe n'amaraso ava mu muryango wa haba bahanzi bose bazakomera bataratanze kuba Faripupa yazamufemira kandi ko ndagira amakuru atari ko ngende kuba kumushara abagabo kende kubereka imbaraga zo gukomera muri rusi nta muntu uzokomera muri rusi uzubira sina byo tuma mu muryango wa nyuma kuba utaratanze Faripupa yari indirimbo ziri kuri bidaga yari no kuvuga ngo associé na gari aririmba isigira sara kubera associé namuza mu gifaransa asara abatumvira garashiramo basara kugeza n'ubu Faripupa ni Faripupa ngo cyane ibindi ngo funika ngari ngo mfurika ubara ngombe yo jabo gusa lakini kitu kibamo ngo shiri na ngari mfurika ngari ari isira sara arakomera arama kubera ko tazituro yasona nyina arabatanga kugira ngo bashe gukomera n'ubunyine bazaba mutumirino abantu bagasiga amazura kinza bagasiga ngo Faripupa yageze kubera iki ntabwo uko sikuri batanze amaturo atuma indirimbo zabo zibasha gufata imitekerereze y'abantu umugabinda korogate abantu bazi ngo korogate ni izina rya n'induzi korogate ni izina y'umuntu kandi yiwe yagiraga umuti w'amenyo wanditse korogate yatanze ituru agera ku rwego rw'atanga 9 kugeza n'ubu izindi kampuni zose zibaho z'umuti w'amenyo tuza tuzita korogate ngo korogate yashize mu kubera mu Rurambo kugeza muri Kenya kugeza hahera umuti w'amenyo wose wiswe korogate kubera imbaraga z'uko yatanze ituru. Haleluya. Amagambo ndi kuvuga ngo nayumva. Haleluya. Kende ko mu mbana makuru. Hanyuma kabagire umuhungu witwa Diamond Platinum n'umutanzaniya yazamuze kimwe n'abandi ariko bukeye agenda akomeye agira ifaranga n'abantu afite ibitekerezo z'abantu yigeze gutwara awadisitani za Kilimanjaro star ni ukuvuga ngo uko bazanaga ishanwa ritemera Kilimanjaro z'abazikurikirana Diamond niwe washanaga igikoro bagategura ikindi bashyira abandi bahanzi bagikubita ngo baragitwara Diamond akagitwara ukeye haza kuzunguruza aravuga ngo reka mbayishurire impamvu Diamond ari gutwara ibikoro yatanze ituro bituma abasha kubona ibi bikoro ubuzima bw'umuntu ni kuzaba gasimbuvugaho nabwo mufite amakuru ariko rero ngiri ibikoro yabitanze atari uko yibinze neza kurusha abandi kuko iyo mu ndirimbo ziwe tatandukanye na Harmonize bose bagira indirimbo zimwe kandi ziza amajwi kuko niwe wamuzamuye je navuga amakuru mfite wandi mshereza ari afanya bose bagiranye arazamuka aziririmba arabitwa kubera imbaraga ziki zitu Kenya West yararirimbye aravuga ngo tukabone urwego tugezeho ngo rwifuza
ngaho nitukaho nibageze kurumara ubone nawe harakubereye nuko jewe muntaryohewe munatanze ubuzima bwanje kwa shetani nubuwe ati jewe turo natanze ubuzima bwanje kwa shetani nta muntu uzi ukomera muri ino si turimo atarabashije gutanga ituro dushobora kubaka urugo rukomeye papa utaratanze ituro y'urugo rwawe rero ugezemo ugomba kwitangira ituro kugira ngo yarevemo igikomere abantu benshi bari babona imirimo ntibatanga amaturo ariko muri twatuzi barafunzwe bageze uzaza abandi barafungwa bagize imyaka mu magereza kubera ntibatangiye rero umugisha impamvu bagezemo ngo bayitangire ituro nibona urashatse birakunze ugashaka gute kigutanga uzotangire famiye yawe ngo mama tegere kubaka urugo rwawe wageni kuko kubaka ingo ziri mu buco bitandukanye iyo kubaka urugo uri mu shusho bw'Imana yaremye uko Imana yaremye rero uzobona kubaka urugo niyo ntambwe mbere icya kabiri ni urugo rwaferize rw'Imana uko Imana rero gutegura rutakunze no kugerageza kwirwana kutungana iyo usanze rero hari urundi rugo twubaka rw'abasimu batukomedanga badushize batugwanije ugasanga uba mu buzima bwo gukora ikintu cyose mu gihugu niba ukeneye kugira famille nziza mutange ituro zikomeza imiryango yanyu mwubatse cyakabiri abana muzara iyo n'umwana ugomba gutangira ituro umwana wawe mama uyu mwana mutange ituro kugira ngo bashe gushingana kuko mu maturo hari amaturo utavutse hari ituro no gushingana ubuzima bwawe kamana ije imbere yawe ariko uzanye ituro kugira ngo ubashe kumenya ubuzima bwawe abantu kubara imigoroba ubashe kundira ndatwite abantu bari kuva bava mana mfasha urinde ubuzima bwawe n'ituro umwana uri mu ndabasha isezerano wabana ubidurinde Rosa Muhando kambuga y'amakuru ni Muhando Rosa Muhando yazanye ibitaramo z'ubusuzi muri Tanzania araririmba abarozi batazene barakurongora mu mare yes no bako ino abarozi ngo muzimye bakazana amafaranga bakayanga bashize n'itondo ku mumara ngo waremu agakuramo itu bakayataha ico batazi kigaferinga kubera ituro rizasemwa n'ibindi tungo ndio hamurosi uzuro ataratanze ituro kugira ngo umurosi hari turagomba gutanga nageze no mu ngo bazatanga n'ifisi ngabandi arakabarozi abagira ibiti bikome mundakemera kumufakaza ngo ni wawe umurosi nyuma yo gutanga ituro n'ibishiza mu burozi ntashobora kuroga atatazi ituro ku buzima bwawe kugira ngo umurozi yatange amahirwe amugere agomba gutanga ituro kuri wa mugoroba ari buze nuko nyina ntamurozi uri hano yambaga avuga ngo ibyo wavuga nibyo abari hano nta murozi ushobora kuza kuroga atashewe ijambo rya mbere atatazi ituro kuri wo icyakabiri atifashije umurozi w'iwabo hanyuma amaturo yose ituro yose bizariserwa n'ibindi tungo niba nambaga gidiyo iramubwira ngo nawe ayikorera gidiyo nazana amasaba uramubwira ngo mfite ikibazo hano hari igicaniro cya bari kigoye kitonyomera kuko Imana iramubwira ngo ntange ituro gusenyera igicaniro cya bari ntabwo Imana yo gukuriraho amaturo yagutanzwe utatanze ituro ariko rero twagira tugira dufite abakobwa bakuze ari beza ntibashaka kubera baje kuri maze abagurira imikorari ntibatanga amaturo babatangira amaturo atuma badashaka ino basaba umuntu wese usirimba hano agomba gutanga amaturo akomeye kuko asiri hano agomba kuba ibintu umuntu wasenze cyane umuntu wasomye cyane n'umuntu watanze ituro cyane iyo waje hano ituro arikeya uzaferingira ku batuka Komani Vanessa. Ndio. Komani Vanessa. Ndasubira ngo. Tuzi n'ibintu muza bitokeza mu kurimba ukamutanga rero standard tuna ku materezini. Tibizeme. Kubera iki nida muntu wose ifara mu gitondo ni ukirwa so. Tazo yisa zokunda.
kugira ngo uvugire tugakuti mazabaho ubwire ibintu bivugira ugomba kuvuga ibintu bitavuze kandi zose hatagize ibiri hasi cyangwa ryame ugomba kuba wasenze cyane cyangwa ugomba kuba wasoma ijambo ry'Imana cyane icyagatatu ugomba kuba watazisoma cyane kubera hano hari amaturo azatangwa kugira ngo tuvere imbere hano ariko iyi mazabaho ibamo imbaraga zikiza imibiri y'abantu ibamo imbaraga zikiza imitima y'abantu ibyiza gituma hadakiza niyo habayeho amavuta makeya kandi amavuta ashingiye ku bintu bitatu iyo hatavuye ijambo ry'Imana rifite ireme niyo hano hatatanzwe ituro umuntu wese uzamuka agomba kuba hari ituro yatanze abasinziriye mu rwego amen Bwana sifiwe sana ndasubiramo iyo muririmba cyane hano iyo muza kuba tuti cyane hano mugomba gushora ubuzima bwanyu mugatanga amaturo cyane ariko muza mubona amayembe menshi mugasukoza imisatsi cyane mugahindura amamodeli inzara mugasiga cyane ibyo bintu rero bisi kose muzajya muza gukoresha izavuga bitwara urugo hano bagogushira 150 cyangwa 100 muri salo ziri hasi aho imisatsi hano yanyu ni magana ngaho mugasukoza izo zara stariyo iyo mwigushije iyo mwisishe tuno kwa makeya ni 100 iyo mage kwijeri magana 5 tipsi ni 150 stikoso ni 1000 ari tigisi ni 5 ndayazi yose ndayazi ubuzima bwanyu ndabuzi abagama ariko mukazirundaho mugatukuza iminwa mugashira amarere mukigondeka ariko mukazamugera kuzana imbere y'abantu babone ariko mwebwe mudashobora gutekereza ko mugomba kubana ng'Imana ibabone ihame rituma mudakomerera cyangwa ryambere niyo uje hano kugira ngo ubashe kunguka utakabiri utekereze kungura abana ariko iyo rero tuzi bananga ngo reka ngo bamenye ko tutagatonye ngo kabeze neza ngo nagashaka ngo kumweru kudakero wa feliz muraho neza ko murumva amakuru utanga amaturo ndangiza mvuga ndi abi nimara Bwana sifiwe sana. Mose Imana mu yamujije ituro igiye kumwica akezwa n'umugore we uzagenze Imana yatumye Mose hano iramubwira ngo uzoje muri Egiputa uzanirayo ubwoko bwaje bukure kwa Farawo imutuma none ngo aje kuba ejo marayika w'Iteka aza kwica Mose ejo uzicyore mujije nuko Imana yari yavuganye nawe yatanga ituro Zipora ngo yitegereje marayika ngabona marayika waje gushaka ituro wasimbira umuhungu wiwe aramusiramura amena amaraso hagati ya marayika na Mose marayika aragenda kuko izo gusiramu zageranwaga no gutanga ituro imbere y'Imana iyo Imana yavuze hari ituro rigomba gutanga Imana twizo byakubwira ikintu cy'umucorezo w'Isitabo impamvu Imana ikubwira ikintu cy'umuce mu baruzi wa 3 bane batanu barebe ntibahaba ntabwo Imana ikubwira ikintu cy'umucorezo ngasitandatu abantu bazayibona n'Imana no kuba kumwe Imana yakubwira ikintu dutanga ituro cyakintu ndikiza impamvu ikubwiye kandi ikubwiye ko tutari muri siteri iyo Imana atanze yaguye amasezerano dutanga ituro niko kugira ari yeye ariko itari muri sisiteme ngomba kukatoneza iyo Imana yakubwiye ikintu ikaguhereza amasezerano tuyatangira ituro niko kugira ari yeye ariko wifite mu gipapuro ariko itari muri sisiteme byasezerano ntibizanyuze niyo mpamvu muzamurekana ngo rero sinopfa ngo mfite isezerano bwacu kwa mupfu ntiri setinzi iyo Imana ikuze ikintu ugomba gutanga ituro kugira ngo cyakantu cyose ndarangije nari kuvuga n'amagambo ari munsi tubashe impamvu twiga ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe guhindura ubuzima bwacu papa uzuje mu gihurira hirya mutaka ukazana inyota yo gutera iyo tabera ituro ryawe rigomba gutera nawe ikiza gikomeza umukristo mu nzu y'Imana n'ibintu bibiri no guterana n'imirimo y'amaturo
iyo gahunda z'amateraniro yarangiza agatanga amaturo abashumba baza bamuzirikana bamutangaho urugero barangiza mukarekana ngo jewe ngo pasiteri bakumenyere kuki Imana ubwayo yabonye ubwito tubona itatazi tu iduhereza Kristo kugira ngo tubashe kuboneka. Haleluya. Imana ubwayo yari ifite ububasha bwo kutubona ariko ibona uko tubona idatanze Kristo. Hanyuma wowe ukoza kwa mugitondo ugayicukeneye kikawa udakoze gusenga ntibizabiza umugisha uzuza no gukorera ukawukorera ugatanga kuko birizwa no gutanga ngo guhesha umugisha. Baba nudatera ituro ryawe rizotera kuko nuba mucyaro udaterana udatanga ituro muzozima umwanya wabana muzosa muri mutwere ugiye batakipibuka kandi wale dusimusumwe mwe materero bakandika abantu wese abakuba bose ngo bzagenze ni musha mucyaro kugera ku kwezi udatera udatanga ituro nyine kuzobona kandi cyaro kizoshira mugarukino kandi no gutakira kizoguma hose icaza Imana yakitubwiye 2012 mwanya saa 10 mbona bizimana rije ndashana abana Imana yakubwiye ngo tukaje gucyaro hagiye kuzumuka w'icyaro ngaba nati barambira ngo bagiye kuzumuka w'icyaro wewe tukajeyo uzogume hano Imana izokubeshana ngo icyo gihe Imana izomuke ne muri Nairobi 2012 ndararangaze ha mwanya saa 10 baza kumbira amakuru. Amen. Amen. Zoyirinda nyine singende abo nyine irayo izomenya ko ndende. Amen. Darangije mvuga amagambo y'ucyamo. Ubuzima turimo bwose bugeneye tubu. Umuntu azakomezwa n'icyo yakoze. Umuntu azakomezwa n'icyo yakoze. Niba mukeneye kugira amazina muri Kristo Yesu. Niba mukeneye amazina yanyu Imana ikomeza kuyazirikana. Mutange umwanya wanyu imbere yanyu na dometu. Hanyuma mutange amaturo mukoresheje ibyawe. Jambo ry'Imana ribaganze.